Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Nijang Karbi Anglong jengkha ram thepi lakha hiniarong toweya jokoson penloni nampi ingnar thilot. Nonamat Kheroni Police Station upon Mate, Raikom Saiki Lapen Kheroni Forest Range Mate, Ingnam Raikom Saiki Atumapan, Birta Pipen, Kheroni, Ingnam Raikom Saiki Atumpen, Kilang Chari Pon Bom Lupusi, Nang Pachinidun. ৰামচেপি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনৰীয়া হাতীৰ এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব কেতিয়া মানে মৃত্যু হৈছে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে ছাৰ আমিতো হাতীটো ৰাতিটো বহুতে এফালে হালাহলা হৈ আছিলে এফালে হাতীটো বহুতেই আছিলে কিন্তু ছাৰ ৰাতিপুৱাটো মানে পূৰা হেৰি নহয় 7টা 8টা লোকে মানে পুরা আন্ধার নিচিনা থাকে এইটো সময়তো মানুহটো বাহিৰত ফটাককৈ নোলায় কিন্তু যেতিয়া অলপ বেলি হৈছে অলপ হেৰি পোহৰটো অলপ হৈছে তেতিয়া একজন মাইকীটো বিদ্যায়তী দেৱী নাম হয় এইটো ছাৰ ওলাই আহিছে আইখিনি লেটিং কৰিবৰ কাৰণে আহি আছিলে সি চাইখিনি সি ভয়তে পলাই গ'ল সি হাতী বহিছে নেকি তেনেকা ভাবিখিনি ভয়তে পলাই গ'ল পলাইখিনি গৈখিনি ঘৰত মানুহখিনি চবক ক'লে এনেকৈ ইয়াত হাতী বহিছে আমাৰো ঘৰৰ ওচৰতে আছে আমাকো গৈ কৈছে যে গামৰা এনেকৈ হাতী আছে আমি মই কেইজন মাতিছোঁ আইখিনি চাইছোঁ আমি চাইছোঁ যে নাই দূৰৰ পৰা চাইছোঁ বহিছে জিন্দা আছে নেকি কিন্তু চাই ওচৰত আহিছোঁ নাই হাতীটো মৰিছে ওচৰত কিবা কাৰেণ্ট আছে নেকি নাই ছাৰ বিদ্যুৎ নাই ছাৰ কিবা সন্দেহ কৰিছে নেকি নাই ছাৰ এইটোতো কেনেকৈ মৰিছে আমিতো কেনেকৈ কওঁ ছাৰ এতিয়া ৰাতি একো গম পোৱা নাই নাই ছাৰ হাতীটো আছিলে হালাহলা হৈ আছিলে ছাৰ বিভিন্ন স্থানত আছে জাকে আছিলে কিন্তু কেনেকৈ এইটো হ'ল ছাৰ এইটোতো আমি কেনেকৈ কম একো গম পোৱা নাই ছাৰ ৰাতিপুৱাহে দেখা পাইছোঁ হয় ছাৰ ৰাতিপুৱা আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে না ফৰেষ্টৰ মানুহ আমি যেতিয়া দেখা পাইছোঁ ছাৰ তেতিয়া আমি ওচৰত জেংখা আউটপোষ্ট আহিছে ছাৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছোঁ ছাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল হাতী এটা ইয়াত পৰিছে ডেথ হৈ গ'ল মই আহিছে ছাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ ছাৰ কৈছে ঠিক আছে মই হেৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে মই ফোন কৰি আছোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো নম্বৰটো মোৰ তাত নাই মই আজি নম্বৰ আছিলে মই ফোন কৰিছোঁ ছাৰ Ingdeng krihini mokindur jersong sport committee atom pen cepatir piponsi rong aje mesen pen kepachon. West Karbi Anglong lakha kitam chinthong MAC constituency ke parlo mokindur tisoarong par etso apamalong anar lopor preexam ke patua son pen ningarong cipi ponsi ajo por setami lun kan amalin tami bipon. Lason si aninkan wang ason wang bom pen mokindur jersong sport committee atom pen nangbi bom wang bom si pining an ingdeng krihini angdeng an nang lilo. Pining ingdeng krihini angdeng along sitami anar lopor klim somarat tuma phan sitami ason ke patu ajay mek bipon lo lapen ajo sitami lun kanamalin bipon bang solong chinthong youth development committee mati thihek pen CYDC ahin pen si lun kan amalin ingpupon sonsianin kan wang ason mesen pen cipati pon lo puse birta nang pachinidon wothat lang so pen khoyat iso Karbi Anglong news Maso Mokindur long Ingdeng krehini di another sport kapetir ku panke Mokindur isu asok di dapat kapre la sopotan kedam ta ningkan ben peneng kicun ce kwan ma lapen rai kacitu koson lapen koson se birta pi ma to prang se na tum media korte masela ana jua por seminar tum na kum ridun apot akeru pipa jerlo se dam tanga sengkana bangke kris yang denglo la se peneng sengkana bang ana bangke krihini yang dengan lo se la bangsu dam tanga sengkan pen penengan upi posi ang thun binang pok ma alam thegela lo nitum mukindura hawar mate la dak nitum rong ner ke barat la bangsu kapathua son puno kaprek son nitum kapa phido lang la se la bangsu kapa phiang bong masamil tum kapa thuang bong puno sadlang bong na kaprek lang se nitum kapa prang ye phan se la bangsu annual sports bang ke nitum ingdeng krinian peneng paman pon long lo so
Post cek. ning kiti kon lo Kindora hawa rara teman ini tum cintong gitu lan komiti penakiru pipa jirlo lang tum cerap citu pen indeng krihinian lang tum kapatu ason amung tum kidi tekpon minyak larsa ben tum kiru pipa jirlo abangso kapatu ason ajai mai kidi pon lake mi par piglo ala obi kimi tum man kang tur pon ason lo apena lang tum ceram curek bensi la tum bangso saja ajai mai pacun pon lo atum ce topik laban kan bang ili tum ce tomon ber lapen anu siki bang kilang ala ani kan amela tum cerap ce topen pacun bon mo musin kilo ni ce te perfect inu we an kang sam sam melang itu adak labang so hong jai long ke bang pen ning arong cipi tek perfect por la si ili tum cintong itu ni ki ben melang itu man kiru pi pajusi anu siki bang kilang ani kan amela tum no kirjumi paduna asini kan suling kora po perman alang itu malong cukle mi chuda mi pan aram kirjumi paduna kurang tu Jadi Ove Kimi Football Club apitung ahin pen Mr. Mega International Northeast India along kechengsi runner up kachipate dun along kachipalong dun sarminda rong parapan kang thum karni mate karchupon Arkoi ni by player ni arnikang sama pora hut and its 29 krong pli atowar pi akung Ove Kimi Football Club manager Rajesh Teron patir pi ponsi abitung atum pen sarminda rong parapan ingthum arni ponsi mankido Karbi Apoho pen archupon Bangso kachipati laki Arkoi ni bhai ki thom ajo Guwahati Rukmini Nagar Auditorium along hinlo ke padupon Mr. Mega Northeast India along pen sarminda rong phar chipati dun si Mr. Mega Northeast India ke chengsi runner up angdeng chipalong dun si Karbi Anglong phan nong mewan lo pinpur ponmi alang like langkang bob joysing tokbi bura sutokbi arong amikar sing rong phar lapen phudang tisopi asupulo Lapen Ove Kimi Football Club at timalong sitame sarminda rong parke goalkeeper lupusi chethan reti lason si kaprek along sitame pinang an anong e chipalong dun lo puta chethan pon Lapen sarminda rong par aphan kethan mate coach Amen Pranjal Das Guwahati Phirangki atum karjupon ahut sitame Ove Kimi atum aphan kabor inangji lapen ningding nangji lapen mesenasai an alongke SRP Sarbura atom sitame pate pegdunde ning chingsam pigloputa chethanpon Hindi na bang sunong ikatulong doon lagi Mr. Mega International long isong si World High Pong Long hindi kilong lagi kising sinong isong lo budget first runners up silong lo laben ning sam biglo internali non Ove Kimi tum hanang li kopi advice ping tum Ove Kimi pan ni tanang yang tum jibang lalo je pindeng support sami nonasan kepasan pinangsot ati tum kar dino kan angkan sami model pen session nan dami bang ja live seperti ini lah si hai session model sami ta kinangsot dinong latan ki Charlie hai sami kinangsot dinong si Ove Kimi ta chuning rilo non nili son tak tak mate nili ban tak sama so bolo na ko nili pen ati tum doman di la support tenali labang so kachipalong non lokalong nali ka Charlie matenali phanang thana bang abang phu mate bang phi luji la sa coachar mate ke thana bang phu menali pachini tha Dili tu coach man lagi Sir Pranjal Das alang likel alang hem lagi Guwahati tenali phan labang so ka Charlie nang than ke nali phan dak il tung Karbi Anglong tong ke bang ma tenali phan Guwahati se dam nang lo lagi ni tu me dak lagi no ke no tum jonghel siksak kudu same inghang burte Guwahati dang ko lagi Guwahati alang do dak Karbi Anglong nang be mon same la free hood jong sing la time do putin ni hem tame wo kan Charlie do Tela bang so kachipati nang li kinong kicheng sia kilong no lang ma tela so frang nang li kachipati don ta kadulig lo so nili kapre kanong isa nilong lo Mr. Super some popularity don nilong lo Mr. Tibuga Diwan winner long lo and also ni Mr. Kiruni first runners up long lo and also ni Lakandula ni kapre anong idula